Dragi moji, dobrodošli na moj kanal. Danas ću sa vama da podijelim kako ja to pravim i još jednu od tradicionalnih poslastica, u pitanju je nutma. Negdje sam čula da u nekim krajima se kaže i lutma, ali kako god. Ono što ja uvijek naglasim jeste da ono što pravimo uvijek bude ukusno i da svi ukućani budu zadovoljni. Ovdje sam pripremila namirnice koje će nam biti potrebne, to su jaja, ja ovdje imam 12 komada jaja, zatim ćemo staviti 12 kašika šećera, jedan prašak za pecivo i 12 ili ćemo prebaciti 2 kašike brašna više, odnosno 14 kašika brašna. Ovdje imam znači posudu, mikser i tepsiju u koju ćemo smjesu istresti. Ono što vam želim napomenuti jeste da je moj kanal svakako dostigao preko 500 pratitelja i hvala vam na tome, tako da ćete u nekom od narednih videa imati priliku da vidite kako moj suprug kuha, kao što je i obećao. Sada idemo krenuti polako sa ovom receptom, da vam pokažemo, znači ako su domaća tim bolje, ali ako nemate domaćih jaja, onda mogu i ova kupovna, nije na vezi. Uglavnom, nadam se da će biti kolač ili pita, poslastica, kako hoćete, ukusna. Evo ovako, prvo ćemo znači staviti ovako jaja. Bitno je da se friška, da se ne razlivaju, tim će se bolje i umutiti. Kad smo ovako stavili jaje, sada dodajemo 12 kašika šećera. Znači koliko jaja, toliko šećera, a brašno možete dodati i 2 kašike više. Kada smo dodali šećer, prelazimo na mučenje. Nutmu je potrebno onako baš fino, čvrsto umutiti, time će ona biti razabranija i kada počne nadolaziti ostaće tako čvrsta, znači neće pasti. Pa krećemo polako, prvo ćemo na najnižu brzinu, a potom ćemo postepeno i povećavati. Kada smo umutili ovako jaja i šećer, ja ću sada dodavati brašno, znači rekla sam na 12 komada jaja, ovdje sam dodala 15 kašika brašna, dodavat ću jednu po jednu kašiku i zatim jedan prašak za pecivo. Idemo dodavati brašno i dovršiti ovu smjesu, a potom ćemo izliti u tepsiju da se peče. To ćete vidjeti u nastavku. Kada smo umutili ovo tijesto, sada ćemo istresti u tepsiju, ali sad caka, ajmo reći u tome, da je ne mrdamo onako, nego kako istresimo da tako ostane, time će nutma biti bolja. Peć smo uključili na 230 stepeni i na toj temperaturi ću peći otprilike od 4 do 5 minuta, a potom ću smanjiti na 190 stepeni i peći još nekih, hajde otprilike 30 minuta u zavisnosti kakva vam je peć. Ono što je bitno jeste da pratite nožem ili čačkalicom, da ubodete u tijesto i ako tijesto ne ostane na tome, znači da je nutma pečena. Ako bude onako da tijesto ostaje, onda pečete još par minuta. S tim kada je pečete da je ne mrdate, nego lagano je okrećete kako bi porumenila sa svih strana.
Ovako smo je znači, istresli i sada idemo prebaciti u peć polako da se peče. Nutma je gotova i na kraju izgleda ovako. Kada je bila pečena, toplu nutmu sam zalila sa hladnom agdom od 600 g šećera i 700 ml vodi. Ukoliko niste, obavezno se pretplatite na kanal i vidimo se u sljedećem videu.